Саламатсыздарбы? Кутмандуу Кошмак мамилдиги чигизер менен ардактуу айдар жана мырзалар, жана ошол эле биздин төрдө отурган ак калпакчан аталар жана ошол эле ак элечекчен апалар. Жалпыңыздар бүгүнкү болуп жаткан байрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап уруксат этиңиздер. Бүгүн эмне байрам? Албетте бүгүн биздин өзүңүздөр жаштаган балдарыбыздар Казакстан Республикасынын куралдуу күчтөрү институтун бүтүрүүчүлөрү, мынакей силер ата-энелер келиңиздер, бир төркүргөн кол чабуулар болсун. Yaşasın Kırgızistan! Evet, atıdım. Türk'ün komut çağlar olsun gelingizler. Olmay çatınız var mı şavar? Azamaksızlar bunaki, çok doğan büdürücüler, bunaki leytinantlar turan uşul yerde. Ateşiler, karağızlar. Kantay sıyımı, karağızlar çe. Sırıt kataktalar çe. Sizler için leytinantlardan Kızlarga çalan kızlar kol çalış gerek ayıplar. Kaneki kızlarga çalan kızlar kol çalan. Жақсы. Ал эми жигиттерге çalan гана жигиттер кол çalan. Ата, siz bana жам атасыз. Молодец, чувак. Красавчик. Эми мындай кылабыз. Акыл орто. Мен сиздерге суроо берем, ошол суроонун 5 секунд ичинде жооп бересиңер, 5 секунд ичинде. Сиздерге дагы. Ал эми биз кыздар менен балдардын деңгээлин текшеребиз. Кимиси жакшы окуган мектепте, деги эле бул жашында өздөрү кандай жүрүшөт, ошону биз байкайбыз. Анда эмесе биз оюбузду баштайбыз, сиздердин кол чабыңыздар менен.
Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүн сиздер менен Улуттук биринчи каналы биздин оюнубуздун аталышы Акыл Ордо. Бүгүн сиздер менен Салтанат Саматова биз оюнубузду баштайбыз. Жигиттерге суроо. Эки жердеки канча? 4. Гол чабуулар 4. Эки жердеки 4. Сизге суроо. Россиянын борбор шаары. Москва. Москва гол чабуулар жигиттер. Ал эми кыздарга мындай суроо. Кыздар. Американский Самоуан борбор шаары. Нени? Жигиттерге гол чабуулар. Жигиттер азыр алдыда кетип баратат. Ал эми сизге мындай суроо. 1977 Евровидение конкурсу кайсы шаарда өткөн? Жигиттерге гол чабуулар. Жигиттер алдыда кетип атат. Ал эми жигиттер мындай сиздерге мындай суроо. Өзбекстандын борбор шаары Ташкент. Гол чабуулар. Ташкент. Ал эми сизге мындай суроо. Эң кыйын суроо. Биздин Кыргызстандын атын тааныткан бул белгилүү киноактер жана сүрөтчү. Ал азыр 5000 сомдо турат. 5000 сомдо ким? Симон Кучакбаров гол чабуулар. Жигиттер азыр 4 суроону тура чабышты. Сүрөтчү жана актерди сүйлөшүп калды. Актер жөнүндө сөз болуп калды. Актер, мынакей Голливуд жылдызы Аль Пачино деген биздин актер мырза бар. Ал актердун туулган жери. Сен честный кылдай. Гол чабуулар жигиттер гол чабуулар. Ал эми силерге мындай суроо. Аябай эң оңой суроо. Аргентинанын президенти. Жигиттер гол чабуулар. Жигиттер мындай суроо силерге. Биздин азыркы президентибиз, 4-чү президентибиз Алмазбек Атамбаев. Гол чабуулар. Алмазбек Атамбаев. Ал эми кыздарга мындай суроо. Кыздар, азыр 42-чи президент бул Барак Обама, Американын 42-чи президенти. Ал эми 24-чү президенти ким болгон? Жигиттерге гол чабуулар. Жигиттер алдыда. Жигиттер, силерге эң кыйын суроо берейинчи. Кыйын суроо. Курман жандатка кайсы айылдан болгон? Алайдан гол чабуулар. Алайдан болгон. Ал эми силерге суроо. Элизабета кайсы жерден чыккан? Англиядан тура. Мына Курман жандат Кыргызстанда чыккан. Ал Англиядан чыккан. Ошо Кыргызстан кайсы жерден? Алайдан чыккан. Ал эми Элизабета Англиянын кайсы жерден чыккан? Тура эмес. Жигиттер гол чабуулар. Жигиттер жакшы окушкан экен, Жигиттер силерге мындай суроо. 5 жерде 5. Гол чабуулар. 5 жерде 5, 25. Ал эми кыздар силерге суроо. 9 жерде 7. 63. Калькулятор кылайчы азыр. Тура эле 63. Кыздар гол чабуулар берип коёюн. Эми жигиттерге силерге мындай суроо. Акыркы суроо. Эң кыйын. 5 сомдогу аял ким? Токтогүлбү. Гол чабуулар кыздарга. Токтогүл чечиге да койсун. Тилекке каршы 4 жылдан бери Кыргызстан акчасын көрбөдүк да. Жакшы. 100 теңгенин сүрөтүн эмне тартып турат? Казакстандын байтереги турат. Жакшы. Ал эми ошентип бүгүнкү биздин оюнубуз жеңүүсү деп аталган. Ушул призди сиздер гол чабуулар тапсырсаңыз, бул призди биз сууларга беребиз. Гол чабуулар болсун. Гол чабуулар. Бул белектер бул биздин сууларга. Суулар демекчи. Урматтуу коноктор, бул белекти биз сууларга беребиз. Дүркүрө гол чабуулар. Гол чабуулар. Чорапа. Февраль бул эмненин күнү? День Валентина. Бул сүйүү күнү. Мынакей сүйүү күнү жалаң жаштар кыз жигит болуп жүрүшсө, кемпир чалдар аятка чыгышты. Аятка чыгып, колдук таш келип атса, кемпир чалды айтат. Жаштар 80ден өткөнүшкөн. Авушка, жаш кезесинде бир өйүш кылбайт, десе авушка да шүп жүргөн да. Өйүшө? Экөө өйүшүп атса, ар жакта милиция келип калат. Сакалга өрттөн бүлөр, жаштар эмне деген үлгүсүн атсыңар, эмне деген тайга бул? Так, силерге ата 100 сом штраф апа сизге. Ал эми апа сизге 300 сом штраф десе чал. Неге мен чалбашым менен 100 сом төлөшүм керек, а кемпирим 300 сом төлөш керек. Акикатчылык каякта десек, милиция, ата сиз артыма көп билдириңиз, көп кыйкырбаңыз.
Siz ne olma birinci olup çıkacağız. Biriniz üçüncü olup çıkacağız. Başladık bizlerden böyle çalalım. Bir bize жақсы. Ал эми урматтуу лейтенанттар, силер Казакстанда болосуңар да, кайсы жерде болдуңар? Алматыда дагы. Кайсы жер мамлекетке чектердер? Алматыда эле. Алматы казакча билесиңби? Жақсы. Биздин казак туугандарыбыз жакшы экен, биздин кыргыздар кандай айырмачылыгы бар экен? Бирдей, Ал эми Казакстанда кыргыз тилин унуткан жоксуңарбы? Мынакей кыргыз тил тууралуу бир аңгеме айтып берели. Кыргыз тил жөнүндө биздин кыргыз тил үчүн бир кол чабуулар болсо, урматтуу конокторлор, келиңиздер. Кыргыз тил үчүн. Мынакей өткөндө Америкада бир аябай укмуштуу окуя болду, укмуштуу. Мынакей мен Америкага барып келдим. Бирок Америкада да кыргызча сүйлөшөт экен анан. Да кыргызча. Ошо Америкада болгондуктан айтып берейин. Азамат бияка келип койсоң, кол чабуулар менен Азамат осунча кылса. Мен Америкага барып, ысыкта суустап кетип, кийим ичким келип кетти. Ал эми мен англис тилин билбейм, хайдан башка. Мынакей келди, сен бармен болуп кой, Англис тилин билбей туруп, Америкага эмне кетип калдың деп билбейм. Жөн ашакта көрүп берейин. Казакстан болсо бир жөн. Хорошо. Мен бармен бул Манас ошо. Америка. Сонун. Пиво ичким келип кетти. Барып пиво ичичи. Чак. Ай, блин, американецтер бар. Кантип англисче түшүндүрөт? Кантип түшүндүрөт? Макул, кыргыз жерде албайт. Хай. Канжай. Жакшы. Мага бир кружка пива куюп берчи. Макул. Рахмат. Эштеке эмес. Соке. Мен дагы куюп берчи. Макул. Thank you. Thank you. Мен дагы. Доктор. Атын ким сенин? Koçkorбай. Сен кыргызсыңбы? Мен дагы кыргыз. Каяктан болосуң? Koçkorдон. Мен Ошдон болом. Алайда. Алайда. Сен экөөбүз кыргыз болуп, жана бери англисче сүйлөп кинолар атасыз. Ошода. Ким жинада? Чү? О программадан сұрай, апам жапқаннанды сағынды. Бұл дегенлерді өткізгенде біздің кыргыз тіл ешқашан ұмытылмай, ар бир мамлекетте сүйлөнөт. Жашасын біздің кыргыз тіл. Ура! Урматтуу кыргыз элинин жаштары, кайда жүрбөйлү кыргыз тилин эч жактан унутпайлы, тек гана ошол жерде жүргөн чет өлкөдөгү адамдарды кыргызча сүйлөгөндү үйрөтөлү. Ошол үчүн дагы бир жолу жашасын кыргыз тили. Ура! Бұл тамға, емне тамға? Б тамасы. Мен сізге сұрайым, ошо жалаң неден жооп бересиз? Б'дан баш тамгасы. Эгерде адаш келсеңер, ойундан четелесиздер. Мен оюнду баштаймын. К тамгасына баштайын. Атыңыз ким? Самара. Жок. К'дан жооп бересиз. Камара. Камара. Сиздики? Тазабек. Бактыгүл. Чынарбек. Атыңыз ким? Жазгүл. Макс. Дилбар. Азамат. Сайкал. Уактияр. Ол чабар. Оператор мындай койсоңуздар, жака мындай. Так, камера турган мындай тартсаңар, элге көрүнбөй атат. Урматтуу тиякта турган операторлор. 38. 38 экен. Сиздики? 80? Сиздики? 6. Эки чыгы. Сиздики? 20. Мен? О, жакшы. 20 да экен. Сиздики? 4. 5. 9. 40. О, жакшы. 40. Эми сиздерге экинчи суроо. Жолдошуңузду эмнеде эркелетесиз? Жолдошум жок. Жок, намекти түшүнүп атабыз. Жигитиңизди эмнеде эркелетесиз? Күчүгүмдү эркелетесиз? Тотбогум деп. Сиз? Бактылуу? Ханым. Чич ханым дейт экен. Жаным. Чем? Малина. Малина? Дорогой.
Дәрәбе? Алтын. Алтын. Сасығым. Үмітім. Жақшы, бұл чағылар болсын. Әне, кейінгі сұрақ. Қайсы жерде іштейсіз? Үрімчіде іштейсіз? Саламаттық сақтауда. Үрімчіде не жұмыс қыласыз? Уборщиксіз? Қаяқта іштейсіз? Академия. Емне? Алматинск академия. Жақшы? Данияда не жұмыс? Емне сатасың? Дәрі сатасың? Елеседі. Понятно? Женева дейсіз? Чоңалайда чөп жауап. Чоңалайда чөп жауап дейсіз? Баняда іштейсіз? Солай екен. Сізге? Таласта таксист. Киевте не жұмыс? Картошка сатам. Жақшы, картошка сатасыз? Кейінгі сұрақ. Мұндай сұрақ, бұл сұрақ абдан жақшы сұрақ. Жалаң чет мемлекет жерінде сүрешелік. Қайсы мемлекетке бара салыңыз келеді? 3 секунд ішінде 1, жоқ, өзім бармай 1, 2, Куба. Куба, сіз? Турцияда? Баку? Чечня. Сіз қайда салыңыз келеді? 1, 2, 3. Сіз қайда салыңыз келеді? Малайзия. Чоңғы сіз жақшы барыңыз. Сіз? Дани? Америкада? Мемлекет. Ал эми сизчи? Үрімчіде мемлекетке кірмейді. Рахмат. Қазақстан мемлекет. Эми Кыргызстан жөнүндө сүйлөшөлүк. Кыргызстаныбыздағы белгилүү адамдар. Алып Осмон. Алып Осмонов. Данияр Үсенов. Мамбетов. Чолпонбай. Бакиев. Белгілі емейсің уже. Тоқтау. Қасымбек Дінісаны қол чағалар болсын. Эми жалаң Кыргызстан жөнүндө сүйлөшүп калдык. Кыргызстандын кайсы жеринде болосуз? Алай бармызбы? Бар экен. Сиз? Дархан бармызбы? Бар экен. Мырзадан. Мырзаке бармызбы? Чоңалайдан. Чоңалай. Бар. Баткен бармызбы? Бар екен. Сіз? Тоқмақ бармы? Жоқ, бар екен. Тоқмақ бармызбы? Сіз? Қошқараттан. Жақшы. Азаматсыздар, бүгінгі тойға емне келдіңіз? Арақ ішкен. Сіз? Дорогому. Дорогому. Сіз? Майрамдап. Сіз? Чауышқаны. Ошо бұлағың сынып екен. Сізге? Борсақ шегені. Борсақ шегені? Тойып кеткені? Кичийлиме келдіңіз. Немені? Кичийлиме. Кичийлиңіз келдіңіз. Той жағында ой? 1. Азамат саңаншы, той жағында ой? 3. Той жағында ой? Тақы жақпайды ой? Сізге? Барды жағында сізге? Чырғалатшы? Минус? Да. Жақшы. Алыбай бұндай сұрақ. Тойға келдіңіздер. Емне белек ап келдіңіз? 1, 2. Алма, сіз? Дизадаран. Мадалин. Чоң белек алып. Чоң белек? Бакс. Торт. Қол чағылар. Еміздерге бұндай сұрақ. Азыр үшін тойда мас болмасаңыз не қыласыз? Арақ ішеді. Да. Сіз мас болып жегере жатқансаңыз не қыласыз? Дағы ішеді. Сіз? Майына жейсіз. Чыңырам. Барын неге шақырасыз? Тоқтатыңыз. Жақсы. Қол чағылар. Манас. Бұл лейтенант, бұл ечеден ұршысын, ұршын таппаменен. Егер бұл ешесізді жедіңізге тиіп қойсын, сіз қанты ұршын? Тишермек жүр. Сіз ше? Баршын жегі. Мы там вас тиіп қойден не де ұршасыз? Маңқады. Жа өзіңіз тамаңыз. Чипаланың кесіп қойын. Сіз ше? Бесі жоқ. Бесі жоқ. Сіз не де ұршасыз? Дурак. Дурак. Сіз? Абайда. Абайда. Жақшы.
Жақсы, эми келгиле 2 сааттан ырдайбыз, Ақмың гүлі асқа толыр тулаға. Ал, қаяқты кемені ал? Қырғызстан. Ырдап бериңизчи. Delbirim ay delbirim. Delbirim жақсы. Менің жаным менің. Менің жаным менің. Чолпон ата чоң шарым. О, жақсы. Vermedi. Жақсы. Туған жері. О, қол чалар. Жақсы, барды мындай. Дүркірігін қочалдар. Жақсы, елестерге мындай сұрау. Ертең емне қыласыз? Ертең не қыласыз? Марсқа барам. Сіз? Чиқылдайым. Сіз? Банкарас? Тардас ба? Кімге тардас? Тоқта ойдағым. Мен сізге мындай сұрау. Сүйлеген қызыңыз бар ба? Тақыр жоқ. Тақыр жоқ. Жұбайыңыз аты кім? Тазагүл. Тазагүл. Екінші жұбайыңыз? Тахмина. Үшінші? Таттыбек. Таттыбек. Баларды сүйесіз бе? Тақыр сүйгін емес. Тақыр сүйбеткен. Сіз жолдошыңыз сізге не белек берділі? Balı verim. Балы белек. Емне белек? Бал. Өзіңіз қандай сеніп жатасыз? 1, 2, 3. Өзіңіз қандай сеніп жатасыз? Мұш, Емен мұндай қылайық. Атыңыз кім біле? Мамбет. Мамбет. Мұндай сұрау. Қандай жануарлар жағады? Маймон. Маймыл, сізгече? Балық. Торпоқ. Торпоқ. Жақсы. Ал еме қандай тамақтар жағады? Манты. Сізге? Сізге? Тұқымдар жағы. Тұқымдар жағады. Тұқымдар. Дүние жүзінде белгілі адамдар. Майк Тайсон. Başkan айтсаңыз болмақ. Сіз? Aydınla sarılım. Байдалы сағынова? Тоқтау сар. О, тоқтау сағын дүние жылыздар. Келгіле, екі финалчы қалды, бияқа чақырас, екі финалчы. Ал еме... Екі финалчыға дүркірігін қол чалыңыздар. Ал еме екі финалчыға азыр біз қол чаларменен бірінші орын анықтаймыз. Сізден таппаса қол чалар. Бұл таппаса қол чалар. Мен ойынша барыңыздарға бірдей қол чалар болдыршайып, еме сіздерге мұндай сұрауларды берейін. Ушул бүгүнкү тойго келдиңиздер, эми ушул конокторго калоо тилектерди айтып койсоңуздар. Тоқсулық болсын. Токчулук болсун. Татты болсын. Токчулук болсун, тамагыңыздар тартып болсун. Жакшы. Сиз? Бактылуу болуңуздар. Баарлашыңыздар. Кол чалар менен ушул бүгүнкү жакшагай оюнуздун жеңүүчүсүнө табылган биздин эжеке затыңыз ким? Гүлмира, тура эмес айтып коебуз. Дүркірігін қол чалыңыздар менен биздин эжекебизди узатабыз. Эжекеге биз призибизди беребиз, аны берсе, ошондо биздин оюнубуздун жеңүүчүсү деп табылган атыңыз ким? Турап кол чалар. Ал эми чын атыңыз ким? Чын атыңыз? Тура эмес айтып коебуз. Тамаша. Майрамбек приз болсын, урматтуу Азамат Асбекович. Менин командам барбызбы? Биздин команда барбызбы? Так, азыр маэстро, мен не кылсам ошону кыласыздар, мен не билесем ошону кыласыздар, маэстро Gangnam Style деген бийди коет атсыз, мен тура. Барбызбы? Мен тура. Gangnam Style.